Yes, dukomeze rero na groupe C. Imikino utifashe gute? Yo muri itsinda rya gatatu tariki izatangira tariki 15, Bayern Munich izaba yakira Auckland City. Ni umukino uzabera kuri Cincinnati Stadium. Ni nako kandi kuri uwo tariki 16 z'ukwezi equipe ya Boca Juniors izaba yakira equipe ya Benfica. Ni umukino uteganyijwe kuzabera mu mujyi wa Miami. Indi mikino izakurikiraho muri iri tsinda rya gatatu ni tariki 20 z'uku kwezi. Biteganyijwe ko Bayern Munich izakira Boca Juniors, ndetse kuri iyo tariki n'ubundi Benfica nayo ikazaba iri kwakira izaba yakira Auckland City. Umukino ikazabera kuri Miami ndetse na kuri stade ya Orlando. Undi munsi wo muri iri tsinda uzakurikiraho ni tariki 24 aho Auckland City izaba ikina na Boca Juniors. Kuri iyo tariki kandi Benfica ikazaba yakiriye Bayern Munich. Imikino izabera mu mujyi wa Nashville kuri Charlotte Stadium. Icyo wamenya, amakipe aserukanye bakinnyi ki muri iki gikombe? Bayern Munich itozwa na Vincent Kompany w'Umuberigi. Icyo wamenya cyo abakinnyi bayo ngenderwaho, turamufite umusore w'umwongereza Harry Kane, akaba ari umwataka mwiza cyane. Hakaza umudage Thomas Muller, ndetse n'umuzamu wabo Manuel Neuer, nawe akaba ari umudage kabisa. Boca Juniors ikipe yo izaserukana, icyo wamenya nuko izaba iyobowe n'umutoza wayo Mariano Heroni, akaba ari umunya-Argentine. Akaba akina systeme yataka cyane imenyerewe yo gukoresha abakinnyi b'imbaraga cyane. Abakinnyi b'ingenzi azagenderaho ba Boca Juniors dufitemo umusaza cyangwa uri gukina imikino ye ya nyuma, mwese muramuzi, bamwita Edison Cavani, akaba ari umunya-Uruguay. Hakaza undi mukinnyi kandi w'umudefenseri wabo bamwita Carlos Izquierdoza, akaba nawe ari umunya-Argentine, akaba ari we nakita nk'uyobora defense y'iyi kipe ya Boca Juniors. Hakaza undi mukinnyi bawita Cristiano Pavoni, akaba ari umunya-Argentine. Icyo wamenya nuko aca ku ruhande nka winga cyangwa se bamenyerewe nka bamababa. Twagiye muri Benfica. Ekipe ya Benfica umutoza wayo ni Bruno Lage, akaba ari umunya-Portuguese. Abakinnyi batatu b'ingenzi izaserukana muri iki gikombe cy'isi cy'amakrebe, uwo wamenyamo ni muzehe Angel Di Maria kabisa, akaba ari umunya-Argentine. ngira ngo muramuzi yagiye aca mu makipe menshi harimo za Paris Saint-Germain ndetse na za Man City, yewe n'izo za Real zose. Nawe icyo nakubwira ko nuko ari gukina imikino ye ya nyuma. Hakaza undi mukinnyi ngenderwaho cyane w'umuwinga bamwita Rafa Silva, akaba ari umunya-Portugal. Undi mukinnyi Benfica igenderaho cyane ni umugaridiye wabo cyangwa se ni umugolikipa wabo bamwita Odysseas Vlachodimos, akaba ari umunya-Greece cyangwa se umugiriki. Twagiye kandi mu ikipe ya Auckland City, ikaba itozwa n'umutoza bamwita Paulo Posa, akaba ari umunya-New Zealand. Abakinnyi batatu rero cyangwa se abakinnyi ngenderwaho b'ingenzi wamenya muri ikipe ya Auckland City, twavugamo Anguissa Kirikori, akaba ari umunya-New Zealand, nawe akaba ari nawe top scorer w'ikipe. Tukabonamo kandi undi munya-New Zealand witwa bamwita Kamoku Aresima, akaba nawe ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga, akaba ari nawe ubarirwaho nko kuba moteri w'ikipe. Undi ni uwitwa Jonathan Perry, akaba ari umudefenseur ukuze muri ikipe, ariko bavuga ko afite experience iteye ubwoba cyane, nawe akaba ari umuntu akomoka mu gihugu cya New Zealand. Iyo rero akaba yari groupe C. Nkushimira wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Niro TV5, ngewe Pique de Seira, nanjye nkaba ndaho hafi cyane nkugezaho update nkuko nabigusezeranyije. Rero
Iri rushanwa rikazajya gutangira ejo bundi tariki 14, namaze kukugezaho amakipe yose mu magurupe aherereyemo ndetse nuko amakipe azagenda ahura. Ndaje rero dukomeze n'itsinda rya D cyangwa se itsinda rya 4.